Kažem ti ja, mogu se da ti ispraživamo na flešku. Brate, koji će mi kurac ti filmovi, znaš da ne volim onog engleskog pedera? Kog peder? A bre, znaš onog engleskog glumca, bre, onog antipatičnog maksimalno. Aaa, znam na kog misliš, ali... Čekaj bre, majku, kako se beše zvaše? Ne znam ni ja. Pali Wikipediju. Haha, ne, Viki pa više ne palim. Što da? Brate, otupavit ćemo maksimalno, za svaku jebenu sitnicu palimo Wikipediju. E se sećaš onomad kad ispomogne da se setimo kako se kaže jebena sjelica, brate mili? Da, onaj put kad smo tražili 2 sata kako se kaže Zaleša. Haha, lele majko. A onaj put kad ispomogne da se setimo kako se kaže stanje kad se neko mnogo lepo osjeća. Pa znaš ti, brate, kad ćemo mi da se setimo kako se zove onaj Peško? Pali, brate, ne mogu se igra ekipa. Dobro, samo da znaš da to nije dobro. Ali ajde. Haha, evo ga! Hugh, John, Mungo. Šta je Mungo? What the fuck is Mungo? Ne postoje rezultati. A šta je to rezultati?